Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram. Mana Azbari Shimon Arenter Selxoz instituti Tegishuvdagi ko'cha, sayyam etaj 68 kvadrat metr. Kvartirachi 77 seriya kvartirachi mabrumat. Hozir shimon ba обзор мухна. Men короче отдал. Ham tu прихожка дарундан ба гардеробный зона каги. Дасти ростамон кухни, зал, спальни, раздельный хамом туалеташ, хамомчеш, инаш туалеташ. Яким аз зал нишон митам шомба. Марамат кем. Бисмилlah. Inja kusenki hozir aytayım kusenki men mebel texnika, televizor, konditsioner hamma chizash miz topsan, hech yana migram kusen. Men yakum zal mushut. Haftada sera medonidon 6 metri balkon ashas. Anakun bata zal men yakta spalni bemedare. Spalni ham нормальный, трезешас, divan, shkofchosh нормальный, termozona ham qadam ondagi. In xona mo duxonaги и кухняша akun nishon mitam shoma. Кухни мебелча, газ плита, стиральная машина, вытяжка амачи зашас. Украинский печка ham qadam ondagi, inja bir shishna mo'xordagi emas, холодильник ham has. И manin treza, детский площадка ham has inja ba. Короче, духонаги 68 kvadrat, 77 seriya ki agar darkor boshat, narxash $58,000 bo kam tarakak ustupka kuneton mushud. Men hamomchesh men kafelkadagi vanna rakvenni hamesh аккуратный ariston istodas. И майджаба унитазаш has. Унитазаш осветаша нагирондем, унитазаш ham has. Короче, хамом, туалет, спальни, зал, кухни. Типа qiziq boshad, men pasva nomer memunam. Narxash $58,000 bu kamtar ustupkesh has.